byiza bakunzi bacu turabasuhuje ndetse tubahe n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukora ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ryacu ry'abanyamakuru. Hari amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Kenya avuga ko umugabo yatawe muri yombi yiyemerera ko amaze kwica abagore 42. Wakibaza ngo bimeze bite, byagenze bite? Ibi byose urabimenya muri iyi nkuru yose. Icyo tubasaba nyaboneka ni ugukora subscribe. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera. Ubwo mukamwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo muzajye mubona amakuru yacu yose. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi rero wakora like ndetse na share ugasangiza abandi, ndetse ukanaduha comment cyangwa se igitekerezo. Mbere gato yuko dukomeza inkuru yose, reka dufate akaruhuko, hanyuma turagaruka turambura inkuru yose. Nkwibutse ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze wowe wahisemo gukurikira KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo tuyabagezeho ameze neza cyane. Iyi ni KN Radio ugiteze amatwi. Mu gihugu cya Kenya, umugabo yatawe muri yombi yiyemerera ko amaze kwica abagore 42 bose. Polisi yo muri Kenya ku wa mbere ikaba yarataye muri yombi umugabo w'imyaka 33 y'amavuko wiyemereraga ko yari amaze kwica abagore 42 nyuma y'uko hatahuwe imirambo 9 yashinyaguriwe yari yaratawe mu kimoteri cy'imyanda mu mujyi wa Nairobi. Imirambo y'abagore byakekwaga ko bishwe n'umuntu umwe yatoraguwe mu myanda muri Nairobi. Uwo mugabo uri mu maboko y'inzego z'umutekano yitwa Collins Jumais Karusha, akaba yiyemerera ko yishe abagore 42 yarangiza akajugunya imirambo yabo mu kimoteri bajugunyamo imyanda, nk'uko byatangajwe na Mohamed Amini, umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Kenya. Collins Jumais Karusha yafashwe arimo agerageza gushuka undi mugore nawe yashakaga kwica. Afatirwa ahitwa Kayole, aho yari yamusanze aho yari yaje kureba umukino wa nyuma w'igikombe cy'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi wahuzaga Espagne ndetse n'Ubwongereza. Mohamed Amini, umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Kenya, yagize ati ubu dufite umuntu w'umwicanyi wishe abantu mu bihe bitandukanye, utubaha na gato ubuzima bw'ikiremwa muntu. Uwo ukekwaho uba ari we wishe mu buryo bw'agashinyaguro abo bagore bose uko ari 42 yafashwe nyuma yo gukurikirana telefone yakoresheje ahamagara umwe mu bo yishe. Mohamed Amini, umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha muri Kenya, yakomeje agira ati umuhoro twe dukeka ko yakoreshaga atemagura ingingo zitandukanye z'abo bagore yabaga yishe ni kimwe mu byo twasanze mu nzu ye mu gihe cyo kuyisaka, ku buryo twe tubona Jumais Karusha nka vampire. Ikibabaje cyane kurushaho ni uko uwo yishe bwa mbere ari umugore we, kuko yamwishe amunize yarangiza akamucamo ibice, nyuma umurambo akajya kuwuta mu kimoteri bajugunyamo imyanda. Polisi y'igihugu cya Kenya ikaba yatangaje ko abo bagore bose uko ari 42 bikekwa ko bishwe hagati y'umwaka wa 2022 n'itariki ya 11 Nyakanga 2024 hashingiwe ku makuru polisi yamaze kubona. Ku bindi birenzeho, nk'uko Mohamed Amini yakomeje abisobanura, nuko undi mugabo ukekwaho ko
kuba yari umufatanyacyaha muri ubwo bwicanyi. Yafatanywe telefone y'umwe mu bagore bishwe, nubwo nta bisobanuro byinshi yatanze ku bijyanye n'uwo mugabo ukekwaho ubufatanyacyaha. Iyi mirambo ikaba yatoraguwe mu kimoteri cy'imyanda mu mujyi wa Nairobi. Ubuyobozi bwa Kenya bwatangaje ko imirambo 9 y'abagore yari imaze kuboneka mu bikorwa byo gushakisha muri icyo kimoteri cy'imyanda byatangiye ku wa gatanu tariki ya 12 Nyakanga 2024. Abishwe bikaba byamaze kugaragara ko bari bafite hagati y'imyaka 18 na 30 y'amavuko. Ku cyumweru tariki 14 Nyakanga 2024, uburakari bwari bwinshi ku baturage bari aho baje kureba uko abakorerabushake bashakishaga imirambo aho bamena imyanda, ndetse biba ngombwa ko polisi ikoresha ibyuka biryana mu maso kugira ngo ibatatanye bave kuri icyo kimoteri kiri ahitwa Mukuru mu mujyi wa Nairobi. Abo baturage bari aho batangiye kunenga polisi ya Kenya byeruye, bavuga ko byakagombye kuba yarabimenye kuko icyo kimoteri cy'imyanda cyajugunywagamo imirambo y'abo bagore bishwe ngo giherereye muri metero 100 gusa uvuye ahari ibiro bya polisi. Umuyobozi w'inzibacyuho wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yatangaje ko agiye gukora iperereza ryihuse kandi runyuze mu mucyo ndetse ryimbitse kuri ubwo bwicanyi, ariko ashimangira ko abapolisi babaga hafi y'icyo kimoteri cy'imyanda kiri bari barimuwe boherezwa ahandi. Ku wa gatanu tariki ya 12 Nyakanga 2024 nibwo urwego rwigenga rushinzwe kugenzura polisi aho muri Kenya rwatangaje ko hari iperereza rwakoze rivuga ko uruhare rwa polisi rugaragara muri ubwo bwicanyi. Polisi ya Kenya ihuye n'iyo dosiye mu gihe n'ubundi yari imaze iminsi irimo gushyirwaho igitutu kubera urupfu rw'abantu baguye mu myigaragambyo yabaye mu mpera za Kamena 2024 bamagana izamuka ry'imisoro bikozwe na guverinoma. Mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru. Icyo tubasaba nyaboneka kugira ngo mujye mubona amakuru yacu yose ni ugukora subscribe cyangwa se sabone, mukajya mubana natwe mu makuru yose. Mukomeze mugire ibihe byiza.